Koker ot kangoit mheshimiwa kokile kitam kolele mheshimiwa ni miano norochini ni aka tokot buch ikoton ai rawe mheshimiwa. Wapi makofi ya Noroji tafadhali? Wapi makofi yake? Botake ngala lak dele sichu kora konyorwon alenji kimiai ra tugul kiborege. Koririo koleon eye ibore chwe chamwe kityo kebe nebo tuninyo kombochamchi koba ileni ne ngoba Kenya Koseto koboy. akoboy. So yon kanyon kora yon bo kandoinatet achome ateb ale tos kandoindet ko ng'o? Muziki ni nini? Tos kandoindet ko ng'o? Kemwoe kele kandoindet ko chi neingen oret, chi neiboru oret ako chito neisibi oranoto. So ko bichu tugul angen ale kongen oret, amache anyoboru oret akosib oranoto ak kokwet. Alright. Makofi ya Noroji tafadhali. Amobire euto. Namobire euto. So inatu kotenon kurena Noroji, Norojindet en oret, anwek kapsigilaek ak andeni Jesu sikokonon chepyoset nekararan.